Mimi nimesema hii Githurai sasa tunaanza kubadilisha. Miaka iri mbere ya githurano kia mwaka wa 2027 uteti Kiambu na bururi-ini uthiete na mbere na kwehereria ateti makire andama cia kiria makenda gugatuika thutha wa ithurano. Hapo kona kahawa sukari. Kaunti-ini ya Kiambu maundu makoretwo mahana ta kungi, ateti magithie na mbere na kuha muingi ukamahe iturwa itiganite. Indi gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ahinyiriirie ihinda ria uteti ti kinyu na ateti mabatie kurongoreria utungata kuri muingi ihinda-ini riri. Turamucokeria ngatho hindi ya kunyagia nguku na ngurwe kuri ikundi itiganite mwena wa Githurai, Wamatangi ugite Kiambu uteti nduri na kamweke na ateti othe mabatie kwihotha utungata-ini wa muingi. Mwatuheire wira wa miaka 5 wa gutongoria kaunti tubange wira urutike. Ni horo wa makane maheni. Nikawaambia hii miaka 5 sasa ndio tumemaliza miaka 2.5. Na nikasema hakuna haki sahihi ya kusemekana badala ya kufanyia watu kazi tumepanda juu ya magari kwenda kufanya campaign. Kana tu wadwa itu. Demoria terere ne hetetie. Wamatangi haishe gari igoro agacarie kura kana nyambe ndemurutire wira. Si tufanye kazi kwanza. Tuheanagio tumakitaimaga imwe cio thibitari moigwa ndari horo wacio cianjereirio ro 2013 no gavana Wamatangi ni woka gucirikia. Augite ateti makoretwo na mutugo wa gutiganiria wira na kwambia kuhenia muingi, akihinyiriria uteti wa mwaka wa 2027 ugatuithanio ni wira no ti maheni. Na mundu ri ogoka gucaria kura kuri inyui na ndirenda kuona kana muri andu ama o Ngai uri oturaga iguru angikorwo muri andu ama ndirerire andu aya kama unataka kura ya mwana Kiambu sahau ile mambo tulikuwa munafanya zamani ya kukuja na 200 na watu wa muziki na mambo mingi na kudanganya watu kwa wiki moja. Mara hii ukitaka kiti ya Kiambu kuja na report form ya ile kazi ulifanya. Kiagatho muno ni nguku cia Wamatangi na ni atuhete ingĩ bado na ingĩ nĩ cianjĩtie kũrekia. Nimepata nguruwe yangu. Sikuwa dhani nitapata, lakini kulingana na bidii na kujikazana, imbidi nimetoka nayo. Ameweza kuinua vijana. Ametuletea nguruwe, tushui na wamama wakapatiwa chakula. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua.